abo bantu bishe abantu hano. Uwitwa ninde ni Gakwerere. Gakwerere yishe abantu, yishe abavandimwe, yishe abanyarwanda, ariko si we gusa, nuko ari we wafashwe ejo bundi. Abandi baguye ku rugamba. Abo bantu byaragiye biba kuvuga ngo iyo uvuze FDLR, iyo uvuze interahamwe, bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo muvuga ngo ni bangahe? Ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo? Gakwerere uriya bafashwe ejo bundi yari kumwe, bamwe bataye ubuzima bwabo, abandi bakiri mu mashyamba. Wamubaramo abantu benshi kuko ni ideology ya genocide, yo kwica. Ndetse bagiye hariya bagakuririza, n'ubuyobozi bumwe bwo muri Kongo bukabashyigikira, bukayiririmba, bukabigisha no ku maradiyo, bakica abantu ku manywa y'ihangwe, ku mugaragaro mwarabibonye, aho za Goma n'ahandi hose. Bishe abantu ku manywa y'ihangwe, ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights. Ntibiraho ntazi ibyo ari byo. Bemera human rights za bamwe, ariko iz'abandi bakwiriye gupfa. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera. Iki gihe turimo n'izi ntambara zo muri Kongo. Kongo murayizi, abaturanyi. Twagize ibyago hamwe, buriya dufite ibyago bimwe, ariko bo bahisemo kutabyumva. Ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda, kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububiligi mvuga, kandi aza kubwihanangiriza. Ndabisubira. Ububiligi bwishe u Rwanda, bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. Rukajya rutugarukaho, rukongera abasigaye, rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Iyi ntambara ya Kongo, abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda. Ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Intambara ifite inkomoko
igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu bitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na hehandi, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabubahaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho Abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese, turahangana nabo. Urugendo rwacu rero ruhoramo ingamba zitandukanye. Ingamba ndavuga urugamba nyarwo, ariko nkavuga n'ingamba mu buryo bw'imitekerereze n'ibikorwa tugomba gukora kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu n'Abanyarwanda. Urugamba nyarwo nahereyeho murarwumva, narwo ruhoraho. Urugamba nyarwo muraruzi? Mwaba mutaruzi gute? Rwa rundi nyine. Rwa rundi rw'umuriro. Niko tubayeho rero, niko amateka yacu yabigennye. Ni uguhora kuri uru rugamba rufite ibice bitandukanye. Ndandambara. Take